Okay, mukaba mutya basebeni banyabo mwe bali mirimo mwe balokweya mwe balokutetenkanya okwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga mukola chamano kujje kumirako. Ifoto abako banti fa imwe ni ife. Amazima ganje mukoma kubanga mujja ku YouTube okusubscribe bana mutuongera amani. Ekironye nti saba YouTube ya ifesano ya konweire omutwalo mulamba ogwa subscriber. So niwo wena wango bwine munange interview era weno solo kwango kolachi ojongera kunona kolwalero nsolo kwanga nchaza muganda wange mukwano gwange kasolo kwanga balamusa kumpola solo kwanga toyongerayo amuganda wange sangelo kubonako zena nsimyo kwagana Dr. Hussein amaina nailobozi aina sa hexe Uganda okuva iganga nga jensinzira we bale kubandongo ndongo tugeza ku muganda wange iganga tebaire mbyo twaliza walala alhamdulillah tuli balamu amadi gatona yo kwiganga gabaireyo iganga bateko bamumpoza balogo baliwo bangi ezira baloge waife Dr. Hussein gabaire munama bale ngeno zigatuse no mulibo bikabiri bategeza nifa baina abalogo bali eno idinda anga bale kubandongo ndongo tuligeza kumpola mpola guno mwaka mbasubiza birungi byerere omusada wa amani ayo wawe no tukawa wakobole kitufundi wa amani benka ali kirowoza ku ekyo ababo nina abanako bantu oli wa amani naba wagizi baife amazima gali ntenda tubwena abana banji abava mu ndongo ngebalemye weno tajira mwabo beti subira ekyo kinziramu kuba bwe nali ndida mu ndongo ezira yankoba atijja mu ndongo so nkikola teta ku pressure nti buli wiki nkuba olwemba buli mwezi no chokanti abagiza abona baletera abembi banji okugwa lwansonga nti abali mu banda akubye kinuma yakoba ati atuongere atenga Luis Musada waitu bamukazi waitu ekinuma mukasera akakizira yena alisoka akifumba saba wagize ebisere bisinga bona batakubonkenke era kyaletera omwembi okulemererwa yagwa so yo wakoboti so nze kyange mbasuubiza nti nja kubawa mu time enabe esaanire ate nga binoma taka ndamuwagiza solo okusaba olwemba nga nilule lwayemba akayikulwega ekyo kiriyo ino yakoba ati nze kale tyakategeera n'akategeera ayi twenda olwemba olutayera oluwulira muluna kulala era yasaba so eyo pressure nze nasa hexengizira kwera tidagitambulirako wazira ndakuleetanga kintu kinanumira abantu matugaibwe bakine banumiro basanuke waneno musogali w'omwembi gwoikiriza munako bati nenda mkubenga gundi abembi banje wano benali negomba era abamu abampaliza nakuba nti ze nansobola basada banji baliwo wanairwa kuba nti abantu bati baba wamatu obaki ayenga baliwo waneno twasolo kwa matumana omusada nga Kezimon switch oyo yakuba wano akasada kali kamani aya abantu bakawoba bwire obaki ayenga kakuba endongo era akasada konkenda ino eyo mulala nino musada nga topke dageto weapon abo babiri atoyo yakuba ebuganda ne busoga wona bayikiriza so nzavayo nazala wa omwembi webusoga nti ezira kyakoze bana balina kye bakoze abantu basime tubawe bimulinga bakali balamu abasada baro ya simba bamento irasi lwakuba nti ebyobufuzi bino byaidaye beda byasangola abantu abandi ababandi kati bababonera era yenga abasada bakoze kyamaani wano okwongera ku ndongo y'obusoga buzibu kibotero kwagana eno ku stage yo Dr. Hussein kino ndikyogerera wano ndi mu kamera do tidda kwekweka nze buzibu ensinze fesinga babaire ba MC omuntu ategeka ekivula nga ba MC bali ku nga 10 so bamala obwire bwetwandiyembeiremu ekyo nkyogere wano mu kamera nga tyekwese tikoze eki ba MC baife obwire bwokwemba mulibo malanga woyino nadale wange jenva muigalandi ba MC abasinga muida ku bivulu mwayogera mwatumala ku obwire bana titudemye mutubererawo aya Dr. Hussein basuika mwawandi
ate itwenda akola bire ebyaliwo kuba ina abasada nga ba blood mo ba Ginman boku abo bayi musiba abatolanga yobutole ku stage ngezira kyobako ba awakana akinonereze kwekyo Chokoba nti ebivuro bina kuno niba MC bona balinga bembinto na liva ko nene ko na banji bamala obwire mzee ate baira mukukubansa ke kabiri aba ekyo kiriwo nze tidako nti bakubanseke aye ekyo kyene bakidi ekitufu bakidi ekitufu je tutambulire eyo okay okay so kati babanga bali kwitanga obwiro bwabembi obuterevu babanga obwiro bw'abapcoming buli ati babubona tubalibona obwiro bw'abantu abanene webale ino bameze bakwimye microphone era wava ku kivulunga imwino yakwese nti obeewo nga toyembi wava waja obuzibu banga nti go wayogere naye tinaba akobye ntigoni nti yetagoni negoni ekyo kyo kibaawo kuba Dr. Hussein nze bwemba n'omukoleke wange nenkweta kitegeza nti nze nkoze ki mba nkwenzi aye bana ife babaawo programu baadikola aye bo olwido oluvainuma kuba oyinza okwagana ku kivulunga aye musikuli ku mulala babiri n'abatandise aye ate ojomaliza gye bwida waliyo nga baweze babitirivu waliyo interview gye nawuliraku emu nga bakoba nti mbwa abembi mbubusoga ne kasinze bembi banji nga tibanaaba nga bagubu oba wabona kwa ka video yako tidio babona ko kwa abaami abo abayogera bona bandoza ba MC bakuba kumbuwa n'obusoga na wakasinze kuba bembi batanaaba be nsubira baliwo ayi ku mulembe guno bazirawo mbonga bachafu baida kusejinga bazirawo sawe no kuba ni bolinga ambassador basi ba Madrid ganirira ero mutuka kubutuke ngali bunabuwo obwerere Dr. Hussein tetegeza nti omuntu abali kutyobula bwa kitibwa kyene omuntu ayogera bwogera nga kitotibwa ekiri muganda wange abembi bali kushana naina ate ebusoga wano bali kupirya kuba waliwo omwembi waneno babisamu mwembi gwebeta hoya amaiso ayo idinga hoyi nikuba mukubembi sana abagemerere ndongo yebusoga waneno mukwambala ayo jawabo n'omuntu ngalibisa muhoyi amaiso hoya yambala ayenze nawuliza ka video yako ngo omuntu aliko babembi nti abembi busoga baidira mu bidiko abembi busoga nakanti ye kide kito kubanga omwembi busoga aidira mu bidiko ngaze titakwagana nayagana nabo kyategeza baba bali otyobola bwabembi abo babyogera bwogere kubezira mwembi asobola aja ku stage sawe no wetuli tituli nayi tulina mwaka sente era omuntu akulingira yajajinga enamba yayambala yategera nti kitufu ayambala ezira ebivulu kyebyo byomubediko titukasiba bikali enaku dino titukasiba bikali ayi webange eri abembi abo mu bikali yabambala bediko bana mutatu swaza guno mulembe gukyuse omulembe gukyuse abana bali kupirya land soldier walere msada apirya era yabalanga no balanga akalimo kakola mujje mwambale era abambaze ebise ebisinga lwaki mbu bapcoming tibavaayo mangu mubaida n'ebigendererwa bingi mu mulibenzi ekyo obwenzi omuntu aba mwenzi nakyo lale obwenzi obwo babuzaale Dr. Hussein kyensobola okukoba kuba waneno kyeyongera mu bweyongere nti obuwala obumubona obumwetega bungi aze n'abasaade bendidi eyo nga nibo mujja mu kivulu eyo abaawo yakoba ati be obwenzi bwatuma ati nze be wamukoba otya gwe wabona omwaka gule era gwe obona ni guno olunkana ki ebyo bireke buleke yakoba ati be so Dr. Hussein nze nkoba nti obwenzi obwo buba buzaale oba kyokani kati gwendongo wasoka wagikendezaamu abakazi nze nzira oyo nasayogera nga tuli mu kamera ndi mu kamera wa Dr. Hussein oza omuntu gwoyenda nene omuntu gwenenda ali wake wange ali waka kyotegeeza oli mufumbo buterevu ebyo muwala solo kwedano yakati kati nze nasoba oli mufumbo oba mufumbo nze nkutegula ena ndisabye nti
alinde muku akasawa kaidule muku esente mali ate buli muntu tuli mukazi nti idanga alikola ki alikwenda kukula ati kati omukazi atali kwenda sente Dr. Hussein aba alikundeetera ki aba alikundeetera ki era jaba atambulire ayenda wakabi abe haina muntu wakabi atambule kuno wakabi be tikimala baba nebigenderero so waneno tulina abembi bendi jokuba nga nkuwa nti kaki ono sokola naye kulabbo nkuwa babiri walondako tulina katutandike tuti Gazampa tutandikire mu bakaire wolonda kwako kati ono tulina Uncle Hoyi yazo owakwani kulab osolo kola kunani akusingira bosolo okutyama ku Uncle Hoyi ni Land Soldier ebintu ebyo Dr. Hussein oli ebitabula be anti kino ekintu okobi oli kumpa babiri anti kati tumala wenkuwa babiri nolonda kabiri era ni waneno kati koyo gosenze na kuongereza ko wundi walonda ko era wasigala ngoko kati oba Hoyi oba kati awo kimacha achokamu waja kugundi wano tukubantu oba kuchobola mwembye na yena just ife tujanga tukola ki tukigerengirania bugiringiranie Uncle Hoyi ni Land Soldier Uncle Hoyi cyategeza ni katusoka tutuje nane ninga Uncle Hoyi cyategeza na musada asawa na gosolo kola ki okuba naye esano olinene mbeme kaye so fene mba ediri out sawe no diri 3 video ayenga kuzira video yona video era dida kunembe ede 3 producer chabade abadi tyamama olembo lisokera irala tired producer wambale ate bataita Sikondo taita si muulira buulire ato dine ibiri oyo ni wotagera nze tegera iwo mwezi aya abantu bendo omutegera JB amuna ndijale ko JB era ali yakwenda ino JB oni twaganaye nawo zanga ndi Josbag so mugwanvu nje tokaga Josbag so twaga naye akindi nze niza abasinga obuwanvu ero iwo tusinga obuwanvu Josbag mumpi nyanze ejo cyo ncheka atiriza ndija kuleta kwa Josbag so yugobeta JB musado yaliyo atutumwira abana abo bamala bamwefulira banji bakikoza yeze nkoba nti atichandi bayichavunanizibwa omuntu muwe ebimuli bye kuba JB ezira mwembi mwiganga atabiseku mu mikono gya JB niwo bangya olyotya ye wabula ali wabembi aba wa JB ebiseera kati bana abembi abandi balumuka webale ino baloza mbu JB akolera muntu mulala so nga bana abembi babategere muntu akola ki kyayenda okitegera ayenga mbanga muli bembi baiganga mbeidi abasinga obanga mwava mukasada kanonga mubonambo JB takali gundi emwe mwabula bategeza mukatola ku bintu bijja mu matu ga abantu kubanga JB yendongo JB nakasize ku bandongo nsirifu mwiganga ndonga ajukubye ngo mwana asomba okubalansinga idobozire ate naddala nga sawe no waliwo ekiriwo nti mission kugoba ambaire abembi beiganga abakubembaire badidi dafulumawa akuba dafulumawa ayinga embaire banagisobola eriyo kuba nti kugoba ambaire mission kugoba ambaire ayi wewe no olimwikeza nti embaire gyatu kekisere wewe mu Busoga wano kyo abisada biri n'emirandira minene oidi okwogera kuba kuwangwayi muganange okikola tijojokera bukere koleki evewo oida chingetya yo bamale gajireka buleke tika kasaye katujigezeeko katujipambane evewo mbeiganga mfubutu keyo ali wane jinja afubutu kawo wena mutumba afubutu tubone nga tujezinga kututi tujigobe wa Dr. Hussein zane mwekereza katenze bakobera nga Dr. Hussein akali mu Busoga wano mbeireza yeraga ekyo nchogera ko wano saze wote endo nganka ali wano mu ndongo ye Busoga
waliwo ababaire mbalinamu Dr. Hussein waliwo yambuuza yankuba ati ayi mutukoba nti muli bembi iwe osobola okwemba oluzungu mu mbaire waliwo omwembi ayemba oluzungu mu mbaire aliwa Brazil ni yayemba kwa oluzungu mu mbaire yayemba kwa ayemba nakuba nti be lwendi joba ejenje eyo none kafulawa galako nkabuuze ko ya solo kwemba kwa oluzungu mu mbaire ayo balutini tosobola luwangaliramu kuba kona kako bakati imwe mwewana wana ebyo be ekitofu oluzungu lwenu mu mbaire so ezza yaja ofile na yemba lwemba lulamba mu mbaire tekisoboka so ayenge ekyo nze bana embaire dodo tulidirwa naye tituidibwe tudimalawo munjadi sobola so tukowola abantu baide bakole di challenge amaina lelo buzinasa hexi bana mbasaba nti obwemba bwange mubuwa amatu mukole challenge tutumbula olulimi olusoga lukube paka mu buntonji kuba abasada bakikola so nife misaye emito twena mutuwagire tutyo ng'omusada General Mega D abasada abe bimulyairwa akuba nti abantu oba titubibona oba titubiwulira ani gwemvokoba General Mega D oyo oyina nemba de doidukira kukuwaire nga 3 oba 2 enemba nsobola okwidukira muku aina akemba kenayenda ino waliwo kali nenda ntemere mboli mukapanga akemba kakubanga ino kube wakamzei nakulira budada ngaka nenda ntemere mboli mukapanga mbubwendifa abana balirianga ako ni kalibu kati ate ni wakao ngeri je twaliwo okuko n'abasada abali mu maje abazeyize yabo ngate baine radio dirediwe di cassette ngaya inzota ako olwemba kalibu ngani wabati emekate Dr. Hussein mbona nga ali kuba ekigere asada babaye nganga nabisima mu ndongo TD sada baye ngayo nayo naje bali basane ebimuli byaibwe sada baye bakola kyamani so mbaire ni nasa hexi so gwembe nayo nakolwa lero tujja kubanga atumweyongeza obwida mu maiso eyo mukama asolo kubanga abakuma